Lapor ke Patisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka khot admission haki degree but diploma course banong chef hotelier but kiway bandep khap mania fila ban call haki niki number. Kipulit ka East Kazils, kilawan yalam no sa Shillong, yo himan gogoy, ubriu baklit skat, ya kena sekolah soksun. Kipulit kilara iu mentah janmit sa ying bisar, ban panjingbit naging bisar, ban tokit biniak iu. Kumban sepen kan mau hang ni, baka kenhun kipulit bialam daka SI Lavinia Kongwang, kilami haka arpu pratarik ujamang arjar arpusan, ban lit sa Jorhat. Bad harkat ke jingit trelang bat kipulit keladoy guards outpost, ha Jorhat. Kiliok kem yo himan gogoy naging sa jang Naksnong bam kuku rachwa. Kipulit layok ban kurup yang mobile phone jong bat keliok jingtip ru budai beriu beladan dak sniul pa Hatiok Police Station. Lawan ra yu sa Shillong hadin beriok jingbit naga district court Jorhat. Halo, klik. Please आपको अंदर में नहीं है।